Mabalak at matas ya populasyon, nakalareng kayang barangay. Ing sukat at lapad ng sasakupan, 27 lareng baryo kete. Ing marangle medyo may bawas na, dakal noreng mitalakad subdivision. Ang poreng establishmento may gawa akakita mudalan. Ay, 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 Mabalakat City Geography. Ay, ay, Syudad minunlad. Ay, bay, Balenta mong pakamalan. At ngene meging syudad ne, ing balen mabalakat. Mibalik tamo keng populasyon, dakalareng kayang barangay. Mumunane ing Atlobola, ampoy Bicol at Baryo Bundagul. Baryo Kakotod, ampoy Kalumpang. Kamachiles, ampoy Baryo daw. Iya ing peka makwaltang baryong sasakupaning mabalakat. Ay, dap amis ng luwalas. Ay, barangay para layunan. Ay, Dolores Mamatitang, syudad pakamalan. At tunay midmong santing, muntatana aliwang barangay. Makapagal Village, poblasyon ampoy Marcos Village. Baryo Tabon Mangalit at Mabiga, Baryo Duki Lakandula, San Joaquin at ing Santa Maria, Santa Ines, San Francisco, kakadwang baryong pe kamaluwalas. Sa Pangbalen, sa Pangbiabas, ay, Mawake, Santo Rosario. Ay, Malukot tamong Mabalakenyos. At ngeni meging syudad ne, ing balen mabalakat.